Uzokele Cedric siyathokoza lochane ekhaya endambama sibona lapha ke izulu linengana kakhulu endaweni zalapha eFreystata kuthindeke kodwa isifunda sangale ngePumalanga Kapa nangaleke kezinye indawo maphakathi nenaga kezinye ke indawo eSouth Africa litholakala ngabo 60 nangabo 30%. Asiyocala ukuthi kusasa kunjani kuneseleliso sekungu nasa esisibonako ngejingalanga yeligu nangapha kodwa ehlangothini langeMpumalanga kuthi ke izulu amathuba wakhona abe manengana lapha ya eKZN eMpumalanga nakezinye indawo nge60%. Sitholile lapha isilemukiso sezulu elidumako liduma khulu ngemijijo eduma kumbi kuleza ndawo kuyathindeka goduka lapha ke ePumalanga Kapa nendawo zangapho ngabo Freystata abantu batsheje bayelele imijijo edumako leya yabuyela godu ehlangothini langale ngeKZN kuthindeke godu isifunda sangapho ngeFreystata nizakutsheja niyelele ke sitaleke ukuthi anjani amazinga okuchisa sekuthoma lapha ngesifunda sangeGauteng libonakala lifuthumele kizo zonke indawo pheze kukulapha eJohannesburg neVereeniging neSprings lapho lithe ukuphola khona ona kubo Bronkhortspruit ngezinye indawo ke lifuthumela siyocala ukuthi iLimpopo yona injani iyachisa ke lapha kubo Musinathi Hoyando nawuthi wehlela enzasi nesifunda bonakala ke liyafuthumela lapha kubo Bakersford nabo Thabazimbi nge28 esifundeni sangale ngeMpumalanga noma likhonyana izulu ngezinye indawo nokho lapha emalahleni lipholile lithukiwa ngokufuthumala ngabo 24 eMiddelburg ngabo 26 nangapha ke ngabo Sikhukhuza lithanda kungaliyachisa nge32 lapha kwaZulu Natal ke siyocala ukuthi khona injani phela veke likhona izulu kodwa ke kuyachisa uLundi nalapha eRichards Bay kuthi kezinye indawo njengalapha ke kubo Kokstad lifuthumele ngapho ngePietermaritzburg lifuthumele liya ngokuchisa nge31 Eastern Cape khona ke noma likhona izulu silibonile sifunda sonke pheze sifuthumele kuphole lapha kubo Gqeberha nge23 nawuchinga lapha bomthatha lipholile liya ngokufuthumala nge24 nasiyocala isifunda sangaleke ngejingalanga Kapa siyabona ukuthi likhamba libakhona izulu kuthi ke lapha enzasi nesifunda ejingalanga libonakala ke ngalenge Kapa lifuthumele lapha ke kubo Cape Agulhas khona ke lipholile nawukhuphuka uchinga ehlagwini yesifunda lithi ke ukufuthumala lengokuchisa eNorthern Cape khona ke siyabona ukuthi isifunda siyachisa lapha eUppington kuthi ke ezinye indawo eziningi kufuthumale kuseSutherland lapho kuphole khona ke nge23 degrees Celsius siyocala ke iFreystata ukuthi yona injani ngezulu elikhulu noma ke likhona nje sifunda pheze sonke sifuthumele kamnanjazana noma izulu likhona nenilemukiso sizitholile kweNorthwest bokugcina siyabona ukuthi noma kunezulu nakhona ke lapha kubo Tosca kuyachisa ukuchinga lapha ke eRustenburg kufuthumele pheze isifunda sonke sithembe ukuthi abantu baza kuhlogomela lapho kunezulu khona akube iweekend emnandi dido